Biz сыймыктанган, biz ушул спорт ордобуз бар деп мактанган сиздер менен пикир алмашып, шайлоого 3 күн калганда толук бир жыйынтыкка келели деген чечим менен алдыңыздарга чыгып отурабыз. Сиздерди чакырдык бул жака тургандар. Ушул жерде Камчыбек Кыдыршаевич биздин Өзгөн районунда курулушу мына бүгүн башталып кызуу жүрүп аткан райондук оорукананын курулушу башталарын айтып кетти эле. Бүгүн ошол ооруканабызга президент эскемеси менен 1 миллиард 350 миллион акча бөлүнүп, курулуш кызуу жүрүп атат туугандар. Kurban tuşunda, büyük günleri, şu Tulpurağız'dağı, Gülgüz'dağı, şu Ulu Orman Terbiyesetten. Sizden bilen biz bana bugün tanıdığı geldiniz. 30. bayramında tatlıklusunu kardeşimize verin. Elbette bu tatlıklu Ulukbek'in vardır. Men karapayım halktın hizmetini kılıp üdösünden çıkart degen oydamın. İşleri абдан көп. Кайсы иште болсо да убадасына туруп аткарып берет. Элдер асманды алып, айды алып берем дегендер бар дейт. Бул жөнөкөй мен мындай элдин эмесин президентке жеткирип, иште эл үчүн иштеп, ушул эмелерди чечем деп атат. Бар düğünlerde şu Ulukbek ormanı uçka doğuş verişine çakırat duralım. Элдин көйгөйүн чечкен, кандай максаттарда элдер зарыгып барса баардык иштерин алдыга койгон эң жакшы депутат. Мындан дагы депутат сени шайлайбыз. Eri yurtlarının amaçlık versin. Hayır dediysen Allah Teala koldan versin seni. Yer sana işine. Var olaylık, bir olaylık. Yaşasın Kırgızstan. Rahman, barınızda veterinarsınız, barınızda aman olunlar. İyi barımak gücümüz var. Ama kaç oldu? Uşukların gücünü var. Konusunda şeylerden. Onun da var.